Ne možemo u vrijeme donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori da ne ukažemo na primjere zaštite imovine Srpske pravoslavne crkve na teritoriji koja danas spada u državnu teritoriju Crne Gore. Ovdje je u pitanju manastir Savine i njegove ogromne nekretnine u 18. vijeku, a u pitanju je također okupaciona mletačka vlast. Dakle, Herceg Novi, manastir Savina pod upravom Mletačke republike. Dokument ispisan u Kotoru 12. jula 1781. koji upućuje vanredni providur Daniel Barbaro, a ispisuje Rinaldo Agapito, kancelar gospodski i viceotajnik. Pazite, 1781. godina i ja ovaj dokument moram zbog uvjerljivosti pročitati u originalu. Dakle, naredba providura za zaštitu imovine manastira Savina. Budući došao pred nas otac prečesnjejši arhimandrit i starješina Danil Joanović, u pitanju je Danilo Joano Rajović, od monastirja i kaluđera od Svete Gospože, od Savine, koji se nahode u Deržavu Novsku, topaljsku komunitat. Poklonito i u isto vrijeme s velikom tužbom prikaže da suproč preugledanije karata od preuzvišenoga Petreja Avogareškoga 8. avgusta 1776. godine za drućenje od prepoklonitijih dukala od istoga dnevi, od prevedroga vijeća, od 40, nekretinal, sve prikazato još te na 17. novembra iste godine. Preuzvišenomu našemu procešuru od veseloga spomena gospodin Vicenco Dona, ne ostanu ništa suviše oni od iste države Novske, činiti svake štete na zemljam koje su bile date od gospodskoga miloserdja, za življenje manastiru i cerkvi kako izgovaraju gospodska pismena. Prema tome, dragi prijatelji, ovdje 1781. još će proći nešto malo vremena do pada Mletačke republike pod udarima Napoleona 1797. godine. Mletački providur u Kotoru uzima u zaštitu imovinu, nekretnu imovinu manastira Savina.